Околу едно прашање речиси сите жители на Белград и странците се едногласни. Белград го има најдобриот ноќен живот и тешко дека кој бил друг европски град може да се надпреварува со него. Се чини дека Белград стана регионален центар за ноќен живот, нуди ефтини пијачки и сместување, пријателска атмосфера и забава 24 часа на ден. Разговаравме со сопственикот на најдобрите дискотеки во Белград, Сречко Чирович, познат како крал на ноќниот живот во Белград. Što se tiče tog kralja noćnog života, ja mislim da je to epitet koji potiče od svačijeg društva. Prvo, vaši prijatelji krenu da vas tako zovu, onda prijatelji prijatelja, to se širi, onda imate jedan klub, a drugi, treći, to se tako sve širi, ali ja mislim da kraljeva noćnog života ima puno. Kralj noćnog života je zapravo dobar domaćin i onaj čovek koji na fin i kulturan način ugosti svoje prijatelje ili turiste je zapravo pravi kralj noćnog života, kakvih u Beogradu ima puno. Naravno, ne samo ja, to je možda šala i hvala vam na tome, ali definitivno je kralj onaj koji ume ljudima da pokaže najbolji put do najboljeg provoda. Beograd je poznat po dobrom duhu. Ako recimo možemo da kažemo da na zapadu ljudi žive da bi radili, u Beogradu ljudi rade da bi živeli. Sa druge strane, možda je Beogradu i malo više briga nego u Beograđanima malo više briga nego nekom drugom, pa vole da se opuste malo bolje. I ima jedan, po meni, jači razlog, a to je što su recimo 90. godine bile prilično teške za život, imali smo sankcije, bombardovanja, ekonomsku krizu i tako dalje. I u tom nekom periodu jedna čitava generacija momaka možda umesto da se iskaže u medicini, pravu, ekonomiji, arhitekturi i tako dalje je pošla za nekom bržom zaradom i napravila eto bar taj noćni život. Možda neke druge grane trpe, ali ovo je u Beogradu se da kažem primilo i danas imamo taj brend koji se zove Beogradski noćni život. Šta je ono što treba da znaju naši gledaoci za noćni život u Beogradu? Prvo što gledaoci treba da znaju je da je Beograd grad koji nikad ne spava. On je 24 sata dostupan svakom gostu i turisti i tamo nikad nećete biti usamljeni. Uvek možete naći društvo u restoranu, klubu i tako dalje. Ponuda je vrlo raznovrsna, kako restoranska, tako klubska. Sve vrste muzike su zastupljene i svakim danom je interesantno. Белград е една од најатрактивните дестинации на Балканот и има посетители од ширум светот, а тоа е благодарение на кралот на ноќниот живот, Сречко Чирович. Истиот тој кој за Нова година организира преку 10 прослави за различни типови на луѓе, на кои посетителите и граѓаните на Белград ќе уживаат до максимум. Ja mislim da Beograd vole jako stanovnici bivših jugoslovenskih republika. Bez razlike dolaze nam zaista i Slovenci i Hrvati iz Bosne, Makedonije, Crne Gore, apsolutno svi, a takođe je popularan dosta i u regionu, dosta recimo Bugara voli da dolazi u Beograd, kao i ogromna srpska dijaspora širom sveta iz Austrije, Švajcarske, međutim i svi drugi gosti Beograda kao grada su posetioci našeg noćnog života zato što su čuli svakako za lepe beogradske devojke ili momke i tu čuvenu atmosferu, tako da bez razlike ljudi dolaze i raduju se našem noćnom životu. Ja moram da budem iskren i da kažem da je svakim danom u Beogradu najbolja žurka. Stranci često u mom društvu ne veruju da je recimo nekim ponedeljkom toliko puno kako kod njih možda nije ni vikendom. I to svake noći postoji raznovrsna ponuda. Znači možete da odete i na živu muziku, možete da odete i na DJ house muziku. Jako interesantno. Ono što je možda za izdvojiti, da kažem, u Beogradu je novogodišnja ponuda. Recimo da je novogodišnja ponuda u Beogradu čuvena u regionu. Jako puno turista dolazi, brojne pevačke zvezde nastupaju kod nas za Novu godinu, puni su i ekskluzivni hoteli, restorani,
kafići, klubovi, sve radi, sve je živo, tako da evo sad, pošto se približavamo novoj godini, upravo preporučujem Dane nove godine. На една од најдобрите забави беше сведок и екипата на телевизија Нова. Главниот град на соседна Србија е прв на листата поради богатата понуда на ресторани, барови и клубови, на сплавовите на Дунав и Сава, како и поради ентузијазмот на белграѓани кои придонесуваат за таквите забави. Во Белград секој ден има загарантирана добра журка, секој ден со различна и богата агенда.